Kang gape le go ntšwela ga se ka be ka hwetša phone wa gane ga botse go diragala eng ka nna o sure bo ebile mo mpetrene maabane ke sure monna ke ipone ge ke be ke bea mo godimo ga mpete a ona motho a tseneng ka romone ya borena maabane motho a tseneng ka mo kamareng ya rena maabane ga se lehodu ke mane motho wa ona ke Lulu a mo ona wa bannete mo Lulu a se legodu Lulu ke gala itla ka moromong ya rena go seneng to itimelang Maja me bona le motho a tseneng ka moromone ya borena a utswa phone yao gona go a kgonega ka gore Lulu a tloga ka moromong ya rena maabane nna ke be ke sa hlapa ene le batile la rena le dutse nako e telele le unlocked Maja kane wena o khata wa loka nako jela Lulu a ke tsamaya e re ke ba le list ya batho ba re ba kgethile gore tla ba romela di-SMS gona bja ke Thabo Komane, Lebogang Monisi, Pebetsi Maepa le Maja Mohlala. hai monna ka bonka dime founu wa gago ke founu le founu wa ka motlho mongwe yo mongwe a ka e araba he bana why ka ma founela phone ya Maja ga se gore Maja wa tseba gore phone ya ga e swere ke nna ya reng mara e arabe ke motho ke dire bjang mara wa o ke romele Sam text o mo iso nna ba o jere o re bjana wa tseba monna gore Semo o latela melao ga kudu o tla no mpotsa gore molao ga o mo dumelele gore a mpotse ke tshwanetse gore ke letele SMS go tswa go bona Ka moka re ba rometse di-SMS re tshwanetse re no ba emela gore ba tle mo radio CaliToonz gore ba tle ba saene difomo tse wa tseba ke nyaka go nagana ka message ke tlo romela go Mantwa ke nyaka gore ge o bala a ko ka re pelo e le ga e ba e ripa ka bogare e re ke check message o tseneng mo founung ya Maja maybe ke Mantwa Rhandzu wa tseba le gona jwale a ke tshepe gore Maja o sa nyaka go ratana le Lulu Mantwa just dump him ke ya morata ke nyaka le go mo tshepa gore yena e ba sa tsebe gore Lulu tlo tla rumong ya gago mara ke a palelo kahle ku enda ka le yini nna le Maja e be re kwanne gore re ya rumong ya Maja maabane ke moka ge re fihla ra hwetša Lulu a mo letetse Lulu a n'wi yimerini ya ebile o mpoditše gore yena le Maja ba sa bolela sewe e n'wi tshembeni na o mphile bohlatse so ke a mo tshepa go bontšha gore Maja ga a te tshole ebile le go mfounela ga a mfounela le texting yana next ape ke bone post ya Sam ko Facebook o re ba rometse batho le SMS wa ba jereng le nna mara ke tlo tseba jwang gore ba ntšere go ba bjang nna ke tsebe monna a gape tše tsona eno ba bad luck a madi mabe ka nnete Maja o tsentse re khumane phone yao before 3 ya motseare wa yo bolela so ape ba re ba fa batho ba ba rometeng SMS o fita ka 3 ya motseare gore ba te kwa radio CaliToonz ba re ge ba satle before 3 PM go tlo diragala eng ba re le kete ba to ja mošomo ola ba fa batho ba bangwe yes e re ke elelele botse gore ga o tsema bane go diragetseng ka nna motlho mongwe nka kgone o tseba gore phone wa ka e go kae Maja o sure phone ya wa ja ke Lulu ka moskwantina mane ke rile ka re Lulu ga se lehodu Maja o se zo tshepile motho gudu what if o ije ro a o duse bothoka baka la lo wena mo dusije bothoko a botse mpotsa masepa ke rate go bolela ka Lulu so wa morata Lulu a kere ke no be ke sa nyake go bolela dilo tše mpe ka yena gape ke 10 AM mara Maja ga a so nromele text go kgopela tshwarelo go ba go nore good morning o lava a ku sendela message eya gape nna le ge ke kwatetse Maja ke no morata o lo ku disa na what is wrong with you
why e nga swi voni ku ri munhu loyi a nga ku rhandzi mara a ke nyake le go tseba gore o nagana eng ka nna le Maja. Relationship ya ka le Maja ga e perfect go swana le relationship ka moka ganong yo ko reng wena. Le ge o ka shikintšha hlogonyane ya gago e koto tseba gore Maja ke wa ka ene nna le ena re tlo lokiša mathata a rena ra ba happy. E re ke mo romele text ke mmotšiše gore ba mo thwetse kwa radio CaliToonz ka gore ke kwele ba re batho šetše ba ba rometše di-SMS. Mantwa loko a ku ri mina wena a ni ta fambela kule na Maja. He is a player that one. O tsebang wena ka di-relationship? Wa ha to ku tshova mbilu million times until u swi twisisa ku ri mjolo is a pandemic. Yo, ish. Gape jwale gona ke sore ke stress. Ba rometse Maja message batho ba le ba radio CaliToonz. Gape ba re ge a ka setle ba tlo tšea mošomo le ba go fa motho o mongwe. Ish. Ke dire bjang mara? Kids mai wa rumuni Lulu and then wa mmotšiša gore na a bona phone ya ona. Lulu tlo nagana gore nna ke re wa utswa. A ke re to mmotša gore a bo mmoša doesn't mean gore ke na le kgodu. Ka mo wena ga o tsebe Lulu motho la ga rate wa accuse ka dilo tse leng gore yena a senke a di dira. So o do bona o di ile bjang? Ke ne le leano wena nka dime phone ya gago ke sepele le yona then ke tletla ke buša mo go wena ga ke boa. Eban mose motho la dutse go kwa ke semo e re ke tibele kwa go yena. Dumela Sam. A ge monna Maja. Na nka botšiša ke kgopela go botšiša. Ke teditše. A na ke nna yo mongwe wa bao ba ba rometše go di-SMS kwa radio CaliToonz? Sorry Maja, nna nka se kgone go go botša. Au Sam gape ke nyako tseba ke a go hloka mmerekong. Nna nka se kgone go tshela molao ka lebaka la gago. Re rile bao re ba tšeago re tla ba romela di-SMS wena checka phone ya gago maybe yona e tla go botša gore re go tšere go ba bjang. Phone wa ka e timetše. If phone ya gago yona e timetše ka nnete gona hard luck. Wa kgonega gore ke kua radio CaliToonz ko botšiša? Ba ka se dumele go go botša ba tlo re ba nyako bona SMS pele o ka tsena. Yane motho o na le madimabe. E re ke sepele ke re mong ya Lulu. Maja monna gape wona wa di bereka. Wa o bolela so? Ke gore Mantwa o tseba ka Lulu mara wena o sa tšwela pele o mo etela. Gane wa o rata ditaba tša batho so? Ke rata Maja mara modimo tla nswarela nka se kgone go mo fa phone ke sa nyaka o išomiša pele. Seo ke tshwanetseng go se dira ke go dira bonnete ba gore Maja ga a find out gore ke nna ke tšere phone ya gago. He bana ke mang a romelang Maja message bjale e re ke check. Ke mo rometse Maja message ola. Why u byela mina a na la ta swi tiva ku ri ku endla ka layini ka wena na Maja anymore? Ya o swanetše go sa tseba ke ra se relationship ya gago ke yaka. It is 11 a.m. Wo mina ni famba ni ya library before ni vula swilo leswi ni nga ta tisola hi swona. Mantwa wa ntena bjale o na le sebetinyana sa go romela Maja message ke sona se ke sa se nyakeng se. That's why ke se nyako go fa Maja phone ya gago. Nyako šomiša phone ya ka mo gore ke phone le phone wa ka ke le ka rumong ya Lulu cause ke a tsora ge nka o motšiša ka yona ke le ke kwa kamereng ya gago o tlo kwata. He banna Maja o nrometse message gore ke sa tle ke sa mo texta le go mo founela. Nna ke a tseba gore Maja ena wa nrata a ke se bolele diu tša mohuto go diragalang mara